أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini 23 Desember 2025 Masehi atau bersamaan 4 Rajab 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Makfur Emma Halafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muallim Muhammad Iqbal dengan pembahasan kitab Sirah Nabawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika masuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كما صلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صلي فرض المغرب 3 ركعات مستهزئ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا
إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آن وفي كل آن وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله
موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa nasta'idzuka min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisa. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi rajab وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا
بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع العفو والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وإلى أجمعين ثم إلى روح شيخنا صلى الله عليه وسلم بركة الحمد القادر بأحمد بلكي ونجل سيدنا شيخنا سمع الله صلى الله الحافظ المصلى كتب الحبيب عبد الله يوسف صلى الله عليه وسلم بركة الله القادر بأحمد بلكي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا إلى جميع العلماء والمشارق الأرض إلى مغاربها بريا ثم إلى أرواح جميع المؤلف والمصنف فن العلم ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأبدال والجابر ورجال الغيب ثم إلى الحسين السيد محمد بن علي بن عباس الملك الحسن وخصوصا خصوصا علي شاب أن لا تلقى الشام برحمة وفران العدير فاتنا في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلونا في الآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن الله يقضي حوائجنا وأن الله يسأل كل أمرنا وأن يقضي ديوننا وأن الله يحفظنا من شر الزمان وشر أهل الزمان وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يختم لنا بأصل الختام بعد الفتاة ورسله بنية صلاح القلوب والقوالب والصلاة على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا ابن أبي طالب وكافة على أصحاب المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyarul hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saat ini kita berada di bulan yang mulia, di salah satu bulan yang dikatakan dalam Al-Qur'an minha arba'atun hurum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di dalam 12 bulan yang ada dalam satu tahun ini, Allah tegaskan ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu salah satunya yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu di bulan Rajab. Di bulan yang mulia, di bulan yang agung, bahkan ini bulan sangat istimewa, sehingga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika sudah masuk di bulan Rajab itu memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini riwayat hadis yang menjelaskan, meskipun riwayatnya hadisnya dhaif, akan tapi ini bisa dijadikan sandaran untuk fadil amal, untuk kita amalkan. Riwayat hadis dhaif berarti bukan hadis itu palsu. Beda, kalau kita belajar hadis, kalau namanya hadis dhaif itu hadisnya lemah, tapi itu benar hadis. Lemah itu karena apa? Karena ada mata rantainya orang-orang yang kurang terpercaya, sehingga hadis tadi menjadi derajatnya dhaif, lemah. Jadi tetap itu hadis.
Berbeda kalau hadisnya maudhu. Kalau kita belajar hadis ada hadisnya maudhu, maka itu baru dikatakan hadis itu palsu, bukan dari Nabi. Nah, tapi kalau hadis dhaif itu dari Nabi, itu hadis ya. Akan tapi memang dalam riwayat-riwayatnya itu ada orang-orang yang kurang terpercaya, kurang sikoh, sehingga akhirnya membuat derajat hadis tadi menjadi dianggap dhaif, lemah. Tapi kalau hadis yang riwayat hadis tadi itu mata rantai hadis tadi sampai riwayat itu dijelaskan, disampaikan oleh orang-orang yang dianggap terpercaya, sikoh, maka hadisnya bisa menjadi hadis yang dikatakan hadis sahih. Nah, jadi ini tentang kualitas. Tapi sekali lagi hadis dhaif itu bisa jadikan kita sebagai fadhailul a'mal untuk kita tetap amalkan. Jadi makanya masuk bulan Rajab ini ya kita dianjurkan juga memperbanyak membaca doa tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi ini luar biasa. Kita berada di bulan yang mulia. Maka di bulan ini pun kita memang dituntut untuk tadi lebih meningkatkan, lebih memperbanyak daripada melakukan amal ibadah. Karena ini bulan yang mulia. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mensyarahkan atau mentafsirkan daripada surat At-Taubah ayat 36 yang menjelaskan tentang tadi ayat inna iddata syur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, itu beliau menjelaskan bahwasanya di bulan ini setiap amal ibadah salah satunya di bulan Rajab ini, di bulan 4 bulan itu setiap amal ibadah itu dilipat gandakan. Begitu juga setiap perbuatan dosa itu pun dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan seperti itu. Oleh karena itu, maka di bulan Rajab ini ya kita dimotivasi, dituntut, dianjurkan untuk tadi memperbanyak amal ibadah. Salah satu ibadah ataupun amal ibadah yang memang kita dianjurkan oleh para ulama ketika masuk di bulan Rajab ini adalah untuk memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak membaca istighfar. Maka para salaf kita ngajarkan, para salaf ini ngajarkan ketika sudah masuk di bulan Rajab itu, selama di bulan Rajab 1 bulan itu dianjurkan membaca istighfar atau zikir di waktu malam dan di waktu pagi, dan di waktu malam. Jadi zikirnya dibaca Rabbi fili warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Ini amalan para salaf. Meskipun tidak riwayat perintah langsung dari Nabi ini, tapi amalan orang-orang soleh dulu seperti itu. Jadi mereka kalau sudah masuk bulan Rajab karena dianjurkan banyak baca istighfar, maka mereka membaca tadi zikir tadi Rabbi fili, ya Allah ampunilah aku, Rabbi fili warhamni, rahmati sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Ini dibaca di waktu pagi dan di waktu petang atau sore menjelang malam. Itu sebanyak 70 kali. Jadi 70 kali di waktu pagi. Ya waktu pagi itu tidak harus habis subuh, entah itu waktu duha, pokoknya dibaca. Nah, kemudian waktu malam ya tadi pada maghrib bisa, pada isya bisa, atau kaki waktu tahajud bisa. Intinya dibaca itu amaliyah, amalan para salaf kita. Dianjurkan banyak istighfar tadi, baca Rabbi fili warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Kalau kita baca paling lama 3 menit sampai 5 menit 70 kali itu tidak puluk lama nih, sebentar baca 70 kali, tapi itu amaliyah ya. Intinya kita minta ampun, minta diterima taubat kita, minta kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tadi banyak amal yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini selain baca istighfar ya tadi, istighfar Rabbi fili wali walidayya Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Kemudian ya dianjurkan juga membaca Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar itu artinya pemimpinnya istighfar. Karena memang ada istighfar yang Rasulullah langsung mengajarkannya. Kemudian Rasulullah memberikan faedah ataupun keutamaan daripada istighfar tersebut. Jadi istighfar ini ya artinya minta ampun. Makanya macam-macam istighfar, baca astagfirullah, itu juga termasuk istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, itu termasuk istighfar. Banyak, Rabbi firli itu artinya istighfar. Astagfirullah rabbal baraya, itu semuanya istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah kalimat yang kita meminta ampunan. Tubna ilallah artinya istighfar juga, meminta ampun. Akan tetapi ada istighfar yang Rasulullah mengajarkan, kemudian Rasulullah memberikan keutamaan istighfar tersebut, yaitu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini Rasulullah mengatakan Sayyidul Istighfar an yaqulal abdu, ini hadisnya seperti itu,
Sayyidul istighfar yaitu ketika seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu bacanya. Jadi itu bacaan Sayyidul Istighfar yang ada riwayat hadisnya. Jadi Rasulullah menjelaskan, menyebutkan ini Sayyidul Istighfar. Sayyidul ada pemimpin. Pemimpin bacaan istighfar itu ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika itu dibaca, Rasulullah mengatakan keutamaannya sekarang. Man qalaha minan nahar. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu siang hari, mukinan biha, dalam keadaan dia yakin, membaca tadi dengan penuh keyakinan, karena arti luar biasa itu. Allahumma anta rabbi, wahai engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau ya Allah, khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Jadi ini luar biasa. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan aku dengan janjimu, dengan ancamanmu aku akan berusaha untuk melaksanakannya, menghindari ancamanmu, melaksanakan janji-janjimu. Wa ana abduka ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu daripada keburukan-keburukan yang aku lakukan. Wa abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepadaku. Wa abu dzambi, aku mengakui dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Jadi itu luar biasa. Kata Nabi, barang siapa membaca ini istighfar di waktu siang dengan penuh keyakinan, maka dikatakan apa? Famata min yaumihi qabla an yumsiya. Kemudian ternyata dia meninggal di hari tersebut. Sebelum masuk waktu sore, dia meninggal setelah membaca istighfar tadi, kata Rasulullah, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia termasuk orang yang penduduk ahli surga. Min ahlil jannah, termasuk orang yang akan masuk surga. Kemudian Rasul mengatakan man qala minal laili, man qalaha minal laili, orang yang membaca istighfar tadi di waktu malam. Dibacanya siang dan malam. Sekali jadilah cukup. Man qalaha minal laili, barang siapa membaca istighfar di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan yakin dia membaca tadi dengan khusyuk, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu pagi. Di waktu malam dia baca dan ternyata malam itu meninggal, kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah, dia pun termasuk orang yang ahli surga. Ahlil jannah, masuk surga. Jadi ini amalan yang ringan. Yang ringan yang Rasulullah memberikan jaminan uang yang membacanya tadi itu termasuk ahli surga. Tapi kenapa ini meskipun ringan tapi kadang berat, kadang lupa kita nih. Baca itu tuh lupa. Padahal bacanya insya Allah tidak sampai semenit. Tapi kadang kita lalai, kita kadang lupa untuk membaca hal-hal seperti. Padahal ini ada jaminan langsung dari Nabi. Ini hadisnya sahih tentang bagaimana bacaan Sayyidul Istighfar. Oleh karena itu maka di bulan Rajab ini pun ya kita kalau bisa dituntut untuk tadi juga memperbanyak tadi membaca tadi Rabbi fili wali walidayya, karena diajarkan ya para salaf kita, dan salah satunya yang juga dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar tadi. Ya tidak baca 3 kali, tidak baca banyak-banyak, minimal sehari sekali, di waktu siang sehari, di waktu siang sekali, di waktu malam sekali. Yang kita berharap jaminan dari hadisnya tadi, orang yang membacanya ketika dia meninggal di hari itu fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk daripada orang-orang yang dikatakan ahlil jannah. Jadi ini bisa hal-hal yang ringan lah yang bisa kita amalkan ya, khususnya di bulan Rajab ini, dan bisa kita ngamalkan amal-amal yang lain ya, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Tujuan kita untuk mengagungkan, untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang kelak bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih kita mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, yang mana kemarin terakhir kita membahas tentang ayat yang dijelaskan tentang wa wajadaka dhalan fahada. Jadi sekali lagi kita membahas tentang sosok manusia yang sempurna, Al-Insanul Kamil, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada ayat-ayat di Al-Quran yang mungkin agak sedikit ya bertentangan dengan sifatnya Nabi, maka biasa dijelaskan. Contoh kemarin kayak wajadaka dhalan fahada, itu secara arti tekstual wajadaka, dan kami mendapati engkau wahai Muhammad dhalan
dalam keadaan tersesat fahada. Kemarin sudah kita jelaskan makna dhalal itu bukan tersesat seperti makna yang tekstual, maka bukan tersesat. Bahkan ada yang mengatakan maksud Nabi berada di sekitar orang-orang yang mereka tersesat. Ya, ada yang mengatakan dhalal itu artinya orang yang sangat tadi cinta, mahabbah. Jadi itu makna dhalal yang kita jelaskan panjang lebar. Sekarang kita membahas tentang masuk pembahasan baru yaitu sahwuhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yunafi kamaluhu. La yunafi kamalahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan membahas suatu bab tentang sahwuhu, sifat lupanya Nabi itu tidak menghilangkan kesempurnaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikatakan al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kita yakini Nabi itu tidak punya kekurangan. Tapi kaget kita lihat ada beberapa hadis Nabi itu pernah lupa. Ada beberapa hadis Nabi itu pernah lupa. Paling tidak kayak jelaskan di dalam kitab ini lagi ada 3 hadis. Nabi itu pernah lupa. Tapi di sini beliau Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan sahwuhu, luponya Nabi itu, sifat luponya Nabi itu tidak mengurangi kemuliaannya, tidak mengurangi kesempurnaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan tetap ketika Nabi lupa tapi tidak anggap berarti Nabi tidak sempurna, tetap Nabi sempurna. Kenapa? Kaget dijelaskan para ulama terkait masalah lupa ini ada hikmah. Ada hikmah di balik luponya Nabi ini, ada pelajaran gitu. Jadi terkadang ya Allah tadi membuat Nabi itu lupa, ya bukan berarti nunjukkan Nabi itu kekurangan, tapi dari hikmah luponya Nabi itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada ilmu di situ. Nah, ini dikatakan seperti itu. Wa min dzalika hadisus sahwi, dan daripada hal tersebut hadis tentang luponya Nabi itu dikatakan wahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatal asri. Nabi itu pernah salat asar fasalama fi ra'ataini. Kemudian di waktu rakaat kedua Nabi langsung salam. Nah, ya, salat asar kan 4 rakaat gitu. Akan tapi di sini suatu saat Nabi itu pernah salat asar, akan tapi ketika selesai pas rakaat kedua Nabi salam. Salam ini. Jadi kan berarti kurang kan? Karena salat asar 4 rakaat. Nah, sehingga akhirnya kalau hadis panjang, sehingga ketika Nabi salam, ya dia katakan Nabi itu sudah bersandar berpindah posisi, sahabat ini agak kebingungan tapi tidak berani bertanya dengan Nabi. Sahabat ini ya tadi Nabi punya mahabbah, segen nak nanyo. Di situ padahal dikatakan ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar ikut salat bersama Nabi, tapi mereka tidak berani nanyo Nabi. Nabi kenapa kok salat 2 rakaat? Tidak berani. Nah, maka dikatakan faqama Zulyadain, tiba-tiba ada seorang sahabat juga yang bernama dijulukannya Zulyadain. Zulyadain ini artinya orang yang punya 2 tangan. Tapi maksud di sini Zulyadain ini sahabat yang tangannya itu agak panjang, lebih panjang daripada ukuran uang normal. Nah, gitu. Jadi maka dia dapat gelar Zulyadain. Uang yang kalau diartikan Zulyadain itu orang yang memiliki 2 tangan. Maksud 2 tangan ya karena tangannya agak panjang daripada tangan ukuran uang normal. Gitu. Agak lebih panjang tangannya. Tapi maka julukannya Zulyadain. Lakopnya Zulyadain. Padahal diriwayatkan nama aslinya itu dikatakan Khirbak bin Amr. Nama aslinya Khirbak bin Amr, tapi sering dipanggil uang Zulyadain. Nah, kenapa? Karena dikatakan tangannya dia agak panjang. Beliau ini termasuk seorang sahabat dari kelompok Bani Sulaim. Nah, sehingga ketika itu yang berani cuma Zulyadain ini. Ketika sahabat yang lain diam, tidak berani nanya Nabi kenapa kok salat asar ini cuma 2 rakaat, tiba-tiba langsung salam kan. Nah, sehingga akhirnya faqama Zulyadain, berdirilah Zulyadain, faqala, akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku siroti sholah am nasita. Ya Rasulullah, apakah sholat yang asal kita lagi di qasar apa engkau lupa? Ya, karena kalau qasar boleh, ya, kalau kita lagi musafir kan tentang masalah qasar kan boleh. Ya, sholat itu di qasar. Kalau kita musafir kayak syaratnya qasar itu harus perjalanan yang dianggap 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau untuk ukuran kilometer sekarang sekitar 85 kilometer. Nah, sekitar itu. Jadi kalau perjalanan kita sudah 80 kilometer ke atas, baru diperbolehkan kita mengqasar sholat. Mengqasar itu artinya apa? Meringkas. Jadi sholat yang 4 dijadikan 2. Boleh. Karena dalam istilah safar kita ada jama' ada qasar. Itu pembahasan fikih itu. Tapi intinya secara poin mengqasar itu meringkas. Jadi yang boleh diringkas cuma sholat yang 4 rakaat. Sholat zuhur, asar, sholat isya.
Yang 4 rakaat boleh dikosor kagek jadi 2 rakaat cuma pengerjaannya. Jadi setelah 2 rakaat salam boleh kalau kosor gitu. Tapi yang sholat selain 4 rakaat tidak boleh. Subuh tidak boleh dikosor jadi serakaat, apalagi maghrib jadi serakaat setengah tidak boleh. Nah, tapi kalau yang 4 rakaat ini boleh karena ada hukumnya, ada rukhsah, ada keringanannya. Inilah syariatnya seperti itu. Jadi kalau ketika perjalanan kita jauh itu dikatakan lebih dari 2 marhalah, maka diperbolehkan mengkosor sholat. Tapi ini Zulyadain berani bertanya, ya Rasulullah, aku sih roti sholat, apakah sholat ini dikosor asar ini atau kau lupa ya Rasulullah? Akhirnya dalam hadis itu panjang sebenarnya kan, ini diringkas di kitab ini. Sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Faqala Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun. Keduanya tidak, bukan itu, keduanya bukan itu. Maksud Nabi tidak kedua-duanya kalau bahasa kita. Sekarang sholat tidak dikosor, juga aku tidak lupa. Nah, sehingga akhirnya kalau riwayat mengatakan Rasulullah ini bertanya kepada sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah dikasih tahu, ya Rasulullah, apakah kamu mengkosor sholat? Soalnya apa? Soalnya sholat kita tadi cuma 2 rakaat. Ya. 2 rakaat, sedangkan sholat asalnya kan kalau kosor oke lah, tapi kan kita dalam keadaan tidak musafir ini. Kenapa engkau mengerjakan sholat 2 rakaat? Akhirnya di riwayat lain Rasulullah mengatakan bertanya kepada para sahabat, benar tak yang dia omongi Zulyadain ini? Benar ya Rasulullah. Nah, jadi kenapa kata yang berani negur, kata yang berani bertanya? Akhirnya Zulyadain yang memberanikan diri untuk bertanya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Kullu dzalika lam yakun. Keduanya itu tidak kita tidak ngosor dan aku tidak lupa. Nah, jadi di sini Nabi mengatakan tidak dikosor dan aku tidak lupa. Kayak hadisnya panjang sebenarnya. Ini kan membahas tentang Nabi tadi lupa gitu. Nabi tadi lupa sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat. Kayak akhirnya apa? Ketika ditegur seperti itu, akhirnya Rasulullah melanjutkan sholat, maksudnya menambah lagi 2 rakaat, langsung salam, kemudian kagek dilaksanakan sujud sahwi. Ini hadis kayak tentang sujud sahwi sebenarnya. Nah, tentang sujud sahwi. Karena itu sujud sahwi itu apa? Ketika kita mengerjakan sholat kagek ada sebab-sebabnya. Salah satunya ketika kita ragu dalam ini rakaat keberapa, rakaat ketiga atau keempat ini. Nah, ini kalau ragu kagek di akhir ditutup sebelum salam sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Atau ketika kita meninggalkan tadi tahiyat awal, nah, itu salah satunya kayak disunahkan juga sujud sahwi. Kalau misalkan uang salat 4 rakaat atau pokoknya salat yang tidak mengerjakan tahiyat awal langsung tegak habis rakaat kedua, maka kayak disunahkan di akhir sebelum salam itu sujud sahwi. Nah, ini hadisnya seperti itu sebenarnya. Hadisnya panjang tapi menjelaskan salah satunya kayak tentang sujud sahwi. Jadi ketika Rasulullah salam, ini sudah ngobrol Rasulullah ditanya, Rasulullah sudah berpindah, tapi kayak ulama menjelaskan hukum fikihnya bahwasanya tidak masalah. Ketika ada uang lupa sholat, dia sudah berpindah tempat, dia sudah ngomong maksudnya, tapi ngobrol tadi berkaitan tentang hanya masalah sholat, itu tidak masalah. Ketika dia ingat, langsung lanjutkan lagi, maksudnya langsung sempurnakan lagi sholatnya. Tadi kan baru 2, lanjutkan lagi, 3, 4, lalu sebelum salam sujud sahwi, itu boleh katanya. Itu boleh. Sebagian pendapat meskipun ada yang mengatakan kalau sudah berpindah tempat, ada yang sudah ngobrol itu dianggap tidak lagi. Tapi intinya ada riwayat karena hadisnya sudah seperti itu. Jadi ini terkait masalahnya yang dibahas tadi di kitab ini, pembahasan kita ketika Rasul mengatakan kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Maksudnya apa? Salat tidak dikosor dan aku juga tidak lupa. Padahal Rasulullah itu dikatakan tadi lupa kan langsung salam, sehingga akhirnya dijelaskan di sini oleh As-Said bin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki beliau mengatakan walladzi yadhharu li, yang nampak bagiku, maksud Rasulullah semuanya tidak tadi, salatnya tidak dikosor. Memang salat itu kan dalam keadaan tidak musafir, dan kaget tadi lanjutannya Rasulullah akhirnya melengkapi, menyempurnakan menjadi 4 rakaat yang mana kaget sebelum salam Rasulullah itu sujud 2 kali itu sujud sahwi. Nah, akan tapi Rasulullah mengatakan tadi itu tidak dikosor dan aku tidak lupa. Nah, maksud tidak lupa apa? Di sini jelaskan. Waladzi yadhharu li, dan yang nampak jelas bagiku, kata Said Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan anna qallahu sallallahu alaihi wasallam lam ansa, aku tidak lupa. Tapi kan aku tidak lupa. Padahal Nabi salam sebelum selesai 4 rakaat, pas 2 rakaat Nabi salam. Rasulullah mengatakan lam ansa, maksudnya apa? Inama huwa inkaru lafzi faqat. Itu dikatakan oleh beliau, pengarang kitabnya mengatakan innama, bahwasanya huwa Nabi itu ingkaru lafzi faqat, cuma mengingkari masalah lafaz kato. Maknanya apa? Wa arda sallallahu alaihi wasallam an yushiro ila anu nusia. Tapi maksud Nabi itu bahwasanya aku ni tidak lupa, tapi apa? Aku ni dilupakan oleh Allah. Jadi maknanya Nabi tidak lupa, sebenarnya aku tidak lupa, tapi Allah yang melupakan aku.
Jadi maknanya apa? Ya itu aku tidak lupa itu bukan maksudnya berarti Nabi tidak lupa, bukan. Aku tidak lupa tapi Allah yang melupakan aku. Jadi maksud Nabi ketika aku tidak lupa itu bukan maksudnya apa? Ya memang Nabi salam waktu baru 2 rakaat. Tapi maknanya apa? Allah yang melupakan aku. Jadi di situ maksudnya tadi. Jadi makna aku tidak lupa berarti bukan Nabi menafikan yang Nabi salam pas rakaat kedua, bukan. Tapi di sini maksudnya apa? Dikatakan wa arada sallallahu alaihi wasallam an yushira ila annahu nusiya walam yansa. Nabi itu dilupakan bukan lupa. Ya, maknanya apa? Ya Allah yang membuat Nabi sehingga akhirnya tadi pas rakaat kedua langsung salam. Seakan-akan Nabi yang lupa, tapi hakikatnya Allah yang membuat Nabi itu lupa. Kenapa? Karena ada ilmu di situ. Ketika Nabi lupa tadi, akhirnya sahabat dapat ilmu. Oh, kalau misalkan kita sholat lupa waktu rakaat kedua salam, tidak apa-apa, lanjutkan secara sempurna sampai 4 tadi. Kenapa? Karena lupa tidak masalah, tidak membatalkan sholat, tidak harus ulang dari awal. Nah, jadi dapat ilmu. Gitu. Dengan apa? Dengan lupanya Nabi dapat ilmu. Kemudian dapat ilmu apa lagi? Dapat ilmu kaget. Kalau lupa seperti itu kejadiannya dianjurkan sujud sahwi. Sebelum salam sujud 2 kali. Bacanya kaget subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaan sujud sahwinya. Kalau kita kan sujud biasa subhana rabbil a'la wa bihamdi itu kan. Tapi kalau sujud sahwi bacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya apa? Maha suci Allah la yanamu yang tidak pernah tidur wa la yashu dan tidak pernah lupa. Karena kita manusia lupa. Tapi maksud di sini tadi Nabi mengatakan aku tidak lupa, tapi Allah melupakan aku. Jadi maknanya tadi Nabi bukan mengingkari bahwa Nabi sholat tadi 2 rakaat salam langsung. Tidak, Nabi tetap mengakui, cuma kata Nabi aku ini tidak lupa, tapi ansani Allah yang melupakan aku. Walam yansa wasyabihu bihadzal inkaruhu sallallahu alaihi wasallam alaman yaqulu nasitu ayatan kaza wa kaza. Dan hal ini serupa dengan apa? Suatu pengingkaran Nabi terhadap orang yang pernah berkata. Ada hadis lain. Jadi maksudnya Nabi mengatakan aku ini bukan lupa tapi dilupakan. Mantap ya kita kalau pacak ngomong dilupakan karena kita ini segala sesuatu ini ya terjadi karena Allah. Kadang kita lupa ya karena Allah yang membuat kita lupa. Jadi Nabi misalnya mengajarkan membalikkan semuanya kepada Allah. Bukan aku lupa tapi Allah yang membuat aku lupa kata Nabi. Nah, sama seperti ada riwayat hadis ketika ada seorang sahabat itu ngomong apa? Nasitu ayatan kaza wa kaza. Aku lupa ayat Al-Quran ini, aku lupa ayat Al-Quran ini. Nah, ketika mendengar ucapan sahabat tadi, biqauli fil hadis, maka Nabi akhirnya menegur sahabat tadi. Ini riwayat lain, maksudnya ada hadis riwayat lain ketika ada sahabat ngomong, aku lupa ayat ini, maksud ayat Al-Quran. Sehingga akhirnya Rasulullah menegur. Rasulullah mengatakan, bi sama li ahadikum. Ya, alangkah buruknya bagi saudara sekalian an yakula nasitu. Ketika kalian tadi mengatakan aku lupa ayat ini, kata Nabi itu kalimat yang tidak bagus. Ketika kita aku lupa surat ini, aku lupa ayat ini. Kenapa? Kata Nabi itu kalimat yang tidak bagus. Walakinnahu akan tapi hendaknya dia apa? Mengatakan nusia, aku ini dilupakan. Maknanya bukan kita nak melupakan tapi Allah yang membuat kita lupa. Itu maksudnya. Fala maqala usail. Jadi maksud seperti itu. Jadi maknanya apa? Rasulullah itu mengajarkan ya kalau bisa ya tadi ketika misalkan tadi sesuatu yang mulia seperti ayat Al-Quran jangan ngomong aku lupa. Ya kenapa? Karena aku lupa berarti memang kita nak melupakan, tapi kalimatnya bukan nasid tapi nusia. Aku ini dilupakan oleh Allah. Dibuat lupa sehingga aku tidak ingat ayat tadi. Nah, kan agak beda, agak lembut. Maknanya kita ini bukannya nak melupakan ayat Al-Quran. Kayak konteksnya memang ada pendapat kalau sudah ngapal Al-Quran kalau bisa jangan dilupakan. Maknanya diulang-ulang. Nah, ayat Al-Quran itu. Nah, makanya kalimatnya jangan nasi itu aku lupa, tapi nusi itu aku dilupakan oleh Allah sehingga aku tidak ingat ayat ini. Jadi kalimat itu becima. Jadi pembahasannya dari sini bahwasanya Nabi itu mengingkari mengatakan aku tidak lupa, maksudnya apa? Aku dilupakan oleh Allah, bukan aku melupakan. Aku tidak lupa tapi Allah membuat aku lupa. Sehingga di sini dikatakan juga falamma qala lahu sa'il, ketika bertanya kepada Nabi tadi Zulyadain tadi, aku sirati shalah, apakah di qasar salat au nasita atau engkau lupa ya Rasulullah, ankara qasraha. Nabi mengingkari. Bahwasanya Nabi mengingkari maksud tidak mengakui bahwasanya salatnya di qasar. Kama kana wa ankara nisyanahu
wa huwa min qibali nafsi, dan Nabi mengingkari luponya itu daripada dirinya. Maknanya apa? Aku tidak lupa, tapi Allah yang melupakan aku. Jadi maknanya Nabi ngomong aku tidak lupa bukan berarti Nabi mengingkari beliau lupa, bukan. Tapi Nabi mengatakan maksudnya apa? Aku ini tidak lupa, tapi Allah yang melupakan aku. Jadi ini terkait masalah lupa. Jadi intinya Rasulullah itu ya tadi dikatakan ya, pernah lupa, tapi maksudnya apa? Allah yang membuat lupa, sehingga dengan lupanya Nabi ada pelajaran, ya, ada ilmu yang bisa diambil oleh para sahabat. Kalau misalkan Nabi tidak lupa, tidak tahu kayak ketika kejadian ada sahabat yang misalkan maaf ya tadi lupa dalam keadaan rakaat sholat, pas rakaat kedua langsung salam, atau belum sempurna sholatnya langsung salam. Cak mano? Ketika ada kejadian ini mereka bisa ngambil pelajaran. Oh ternyata apa? Kalau lupa dalam rakaat ya tadi lanjutkan kalau ingat. Kemudian tadi sebelum selesai ditutup dengan sujud sahwi. Jadi dari lupanya Nabi ada hikmah, ada ilmu yang bisa didapatkan. Faqalu ala hadza lam ansa wa lam aksur. Dan ucapan Nabi tadi aku tidak lupa dan aku tidak meringkas, wa kullu dzalika lam yakun, atau ucapan Nabi semuanya tidak benar, maksudnya apa? Ya, aku tidak lupa, aku tidak mengqadha salat. Sidqun itu suatu kebenaran, wa haqqun dan suatu kejujuran. Lam yaksur, Nabi tidak mengqadha salat. Wa lam yansah hakikatan, Nabi tidak lupa secara hakikat. Walakinau nusia, akan tapi Allah yang melupakan Nabi. Nabi dibuat oleh Allah lupa. Kenapa? Ada hikmah yang bisa diambil. Wa fi riwayatin inilah ansa walakin unsia tadi. Kata Nabi, aku ini tidak lupa, tapi aku ini dilupakan, dibuat lupa oleh Allah, sehingga akhirnya waktu rakaat kedua aku langsung salam. Jadi itu riwayatnya. Wa hadza la yu'aridu hadisu. Wa hadza la yu'aridu hadisu inama ana basyukum mislukum. Dan hadis yang tadi, hadis yang terkait masalah Nabi lupa dalam 2 rakaat langsung salam tadi, dikatakan hadza la yu'ariduhu hadisu innama ana basyukum mislukum. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain. Rasulullah mengatakan innama ana basyarun mislukum, bahwasanya aku ini manusia seperti kalian. Dikatakan ansa kama tansauna, aku lupa seperti kalian lupa. Jadi Nabi pernah mengatakan juga aku ini sama seperti kalian, kadang aku lupa. Tapi maknanya apa? Dari aku lupa di sini, aku ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi lupanya Nabi itu tidak mengurangi daripada kesempurnaan Rasulullah. Karena hakikatnya lupa Nabi itu ada ilmu, ada pelajaran. Jadi ada hikmah yang bisa diambil, khususnya ilmu, sehingga dengan lupa Nabi sahabat mengetahui hal-hal yang mungkin kalau Nabi tidak lupa mereka akan bingung. Ya, mereka akan bingung ketika terjadi kepada para sahabat. Sahabat lupa dalam keadaan rakaat sholat tadi, atau misalkan sebelum sempurna sholatnya dia sudah salam duluan. Lalu cak mano? Ya, mungkin kalau mereka tidak pernah dengar riwayat ini, Nabi tidak dilupakan oleh Allah, mungkin mereka anggap sholatnya tidak sah, langsung ulang dari awal. Tapi ketika ada riwayat ini, ada kejadian ini, mereka tahu bahwasanya tidak perlu ulang dari awal, cukup sempurnakan yang kurang tadi berapa. Ya, kemudian sebelum salam ditutup, sebelum salam tadi dilakukan sujud sahwi. Sedangkan sujud sahwi juga hukumnya sunnah, tidak wajib menurut Imam Syafi'i. Jadi ini terkait masalah tadi sahwuhu sallallahu alaihi wasallam la yunafi kamalahu. Jadi lupanya Nabi tidak membuat apa Nabi itu dianggap tidak sempurna. Tetap sempurna karena ada hikmah dalam sesuatu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita dalam kitab Muhammad Insul Kamil di bab berikutnya terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita tambah banyak tahu tentang kisah-kisah Rasulullah, membuat kita semakin cinta, membuat kita semakin mahabbah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mahabbah ini yang kita harapkan agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini, Selasa malam Rabu, 23 Desember 2025 Masehi atau bersamaan 4 Rajab 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus M. Fajri Hatta SPDI, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Makfur MH. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض جعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Hakim saudara rahimakumullah. Jemaah sekalian, pada rakaat kedua kita melaksanakan sujud sajadah. Pada rakaat kedua kita melaksanakan sujud sajadah karena terdapat ayat sajadah yang kita baca. Pada rakaat kedua kita melaksanakan sujud sajadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka
أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر فتبارك الله الله أكبر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله العلي العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، يا مجيب دعاء السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفعنا البلاء من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.